Hello uncle, hello auntie. I-video detoy, remembrance, jak pa upload, upload kunto may YouTube ko, kapir dito YouTube ko. I'm with Jong, with my partner in crime, partner in everything. Hello everybody. Dak dito yung apo, i-upload kunto dito yung hampay leta bro, dito YouTube ko. Pakalaglagipan. Adomat ti alami. Pagsangsang mo dito lang ti kinayam eh. Iti budget mi nga dua ta hanggang uri nga baklang nga tao. Damat ti talaba. Dita. Dapat dito tahong. Talaba mo lang boneless. Boneless. Nasukim tapos ada spinach, healthy living. Damat ti deta nay wow. Sukpo. Paglaw kami ti flatfish. Yararami dumi nga sinigang. Flatfish. Gini mo tim. Flatfish. Cooker. Ato ti alamit toy, Korea. Ato stock me. Dapat karni baka. Ano na? Na. Dito ti karni baka. Dakot awan. Karni baboy, ato stock me. Dapat karni manok. Inunom me. Apo, dito yan eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sakam to, adapin na eh. Organic vinegar apon may inumin may damdama. Pepsi, adapin beer may. Kompleto na eh. Dududwa kami. Paano na eh. Kabilan, dito ati flat face. May tikas na. Flat face ka. Ano ati pang dali-dali. Dali, dapla kaya. Dapla. May tikas to eh bro, awang kinlagaw tati ana. Puluta, alamat ti bakunam, dito pinagluto ta. Saan na pala eh? Lutong Pacham, dito apo, pachambangam dito yung nalaing, dito templador. Tanong saktyag luto, subsobra upgad na. Ito sugpo. So, yan, enjoy mi apo ti Chinese New Year ka, doa kam lang at ti kasabihan mi nga dua nga may mayat tay dua nga ginom lang. Tapno awan ti kaagaw iti Happy Inchik Day. pulutan, happy inchik day. Inchik. So nga kasi lang ti biag me tuno bigat ag tuno kami agarami kam ti pork chop. Still lang. Simple lang ti buhay me. Hanggang muna nga nagarbo nga tao. May nastigan ka naman. Ken nakabike kam lang kam di Pilipinas ka. Kasatala tayo, kaslakam na, Japanese apong inanos lang iti biyag, iti abroad, kat sapay lang kuma. Mabuyayo, kaya ta Pilipinas, babay nga rutan ka, sa king gagayem, babay bro. Babay bro. Kumusta kayo amin, dita sarat? Amin dita. Babay amin dita. Ita Masisit, Sanchez Mira, sarat. Kumusta ka amin ta? Babay. Babayo. I-upload ko doon dyan.